أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Burada iki lafz-ı celal arasında dur dua edelim. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ Allahümme aleyke ve adaine kulli mecmain. Allahümme aleyke bil tecavüzin ve bil maadine lena ve bil kaidine bina ve bil makirine bina ve bil muhtemirine aleyna ve bil katibine aleyna su ve bil naşirine aleyna su ve bil narine aleyna su ve bil azimine aleyna su ve bil mukarrerine aleyna su ve bil muterabbisine aleyna dairetes sevm. Allahümme in kunte turidu telyin kulubihim وسوقهم إلى الحق والعدالة والاستقامة وإلى محبة خدمتنا وحركاتنا وجماعتنا وتشكيلاتنا فاهديهم في أقرب زمان يا ذا الجلال والإكرام وإلا عليهم دائرة السوء في أقرب زمان اللهم اهزمهم وزلزلهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم كل ممزق واجعل بأسهم بينهم ولا تولهم الأمل وانصرنا عليهم اللهم ألجم أفواههم واغلل أيديهم وأرجلهم واشدد عليهم وطأتك وكسر أقلامهم وألسنتهم وقوتهم وحولهم وقوتهم واعتبارهم وشرفهم وعقلهم ومنطقهم ومحاكمتهم وما أعطيت لهم من الحول والقوة اللهم خذهم عنه اللهم خذ عنهم اللهم خذ عنهم يا عزيز يا جبار يا جليل يا قهار اللهم دمرهم تدميرا وتبرهم تدبيرا واجعلهم هباء منثورا وابطش بهم بطشا شديدا آمين يا أرحم الراحمين استجب دعواتنا بين دعوات أخيار أهل السماوات وأخيار أهل الأرض بين دعواتهم المستجابة المقبولة ولا تخيب رجانا ولا تردنا خائبين اللهم ارد دعوات أعدائنا علينا ودعوات من يدعو لهم اللهم ارددهم وخيب رجاءهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام اللهم اجعلنا منهم يا رب اشرح صدورنا للإيمان والإسلام والإحسان والقرآن واليقين التام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Hasılı Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüsvaylık verir. Modern yorumcular Zalul da burada yukarıya doğru çıkma. Bir taraftan yer çekimi, bir diğer taraftan da sürtünmeden dolayı
havasızlıktan dolayı öyle bir sıkılma meselesi. Tabi o gün için bu bilinemezdi. Fakat şimdi bunları görmesinden gelmek doğru değil yani. Bazı şeyler net ifade ediliyor yani. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم. Hocam bu yâ cinni ve insi elem ye'tikum rusulun minkum. Cinlerin kendi içlerinden de peygamberleri var mıydı? Yoksa peygamberler onlara da... Bu mevzuda kitapta, sünnette açık bir şey yok. Belki mürşitleri vardır. Peygamberleri dinleyenler. Peygamber sadece insanlardan. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Sadakallahul azim. İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız. Dün akşam okuduğumuz yerde de yine mübarek vasfı Kur'an için geçmişti. Kur'an için mübarek vasfı yine geçmişti. Belki her döneme ait o dönemin ihtiyaçlarını karşılamasıyla daha bir bereketli yani sürekli açılım vaat ederek gelen bir şey. Bu zamanla alakalı, insanların inkişaf eden ufuklarıyla alakalı. Peygamber o ufuktadır da fakat herkes hemen kendi bulunduğu zaman itibariyle onu o enginlikle kavrayamayabilir yani. Zamanın yardımı, gelişen teknik imkanların yardımı ve farklı şeylerin, teknolojinin bunların emrine verilmesi bütün bunda farklı anlamalara sebebiyet verebilir yani.